clear tu zong te che bai ve ko le tun truma chuanin ZPM party na mipui anin zorna kan thriat la re mem poimo tak mai hand holding policy bani kai policy anti kha kan clear hawanga ZPM party lama hand holding policy boipui tu deuh a chang tu dewa an da hi pukesia ania tu nen advisor to CM ani meka voi tam tak mipui an soi towa mipui anin zorna point lian tak pok hani boka chuwang chuan he hand holding policy bana kai policy anti mipui an soi fo mipui hriat an soi fo hi eng tiang te ka kalpui ngen tum tu te nge huam thei don ti te tin thalai te poninga thalai che lo po mason du lo thlin na kong zo du ten eng tiang te ken nge he policy ZPM party ina tuna sarkar na changtu te na an lo du na hi kan va telve thayang eng tiang nge kan lo man tangkai thayang ti te po kha kan lo in zer lok nan atha riau donin alanga puke se hian he program a hianin chengkong tekin a soi fia malakan tum dan te po soya hei ka kan ramak sarkar na changto congress kanin NLP han kalpuyan tram sa te an tram nung asoka te po te kan na sa tekin an boi puya NLP ka an flagship program pui mo tak ania an lo tlen pui VOM ramin ma kan son phaim ti te chu mi pui tamzo ke retu te kan nia tin MNF lampoin MEP ti te SCDP ti te ka tiang khanin an boi pui chho boka khatiang che khanin ZPM lampang hian ron ti chho ve khania kan enanga kan thlir zuiga puke si tu soi te po soi fiangai le kan thriat thiam thei dan tura engemaw han soi fia zui ngai te om chuan kan soi fia bok tura ngai la thome puke si tu soi hand holding policy sarkar malak tum dan rang te hi ngai thlai la kan chief minister le helaya sarkar ka thopui te chibai ule anal dai dot kha kan ding don mo ka te an nung ber ding tura ka lo nga ya helai tho zinga po khan MLA ve lo kha kan ya chu wang chuanin kan ngai chang deu ma se an fela nang chu zingai kalmat em khamin tia hei karon ding chuak ve ni thil tam soi tur ka nei ve shan lova voinia hianin thil pani thumlek han soi ka duwa ama sabera chuanin nichin khana ron soi to convergence hi tu sarkar thara chuan kan ngai poimo ber te zingami ani chulaya chuan kan soinon duwa chu hei kan hruai tu ten convergence kan nei theina turin thei to pinan chu avoinia po hian hei hi amalak na puitak ani ti kha kan soi duwa mental convergence omlo chuan physical convergence chu athleng ngai don lo ani chuwang chuan helaya alu shum ang chi te po kain kom mei rai dona department interdepartment conflict awanga ego awanga kan lo tor to na zong zong hi voinia hianin re theisela kan du khop meya chuwang chuanin department sang kara tho ho na tha sela ti kha kan soinon le du har thina tak thil han ti don hian experience in nga to amaro chu tu sarkar thana chuan helaya MLA le minister te poi kain kom ngai via wania chuwang chuan soi ho theilo hi kan nei shan lo chuwang chuanin khalaya khan thei top chu azerila ti kha lai kha point anga lu mai nan soi zui lokela convergence sungchang kan soya sarkar in ngai poimo don thu te soya hei hi ni om je bera chuanin in kom ho na in mo khom na in potlang taka thil soi ho na ang zong te point an soi fia ta mai dai la poimo khop maya sarkar department rang te hian tho ho na tha te in pum khat na tha te engkim ma hian communication tha hi anma mo em ani entina nan soi tai la education lama hian malatu hi chi rang anoma hian ngai te education department directorate pa ngai oma tin hei SSA kan ti te RMSA samgra kan ti lampang ang chi te tin he ta chak tlang lam MBSC kan ti te om thran lia zirna lampang boipui tu tho SCRT ti te ka teng khan zirna lampang le kai noi boipui tu veka kan thriat poka chi rang kha aizol kho puya pana nomta chu tiang che chuan department danga po sport kan ti po sport directorate anoma sport lam boipui tu tho ne kan thriat sport council te ponom le ta ranin ka tiang khanin
heng zong hian mason na tak le thil tum kan ne ti hlotlin du kan nei chuan ti hlotlin tir kan du chuan tho ho na tha gap bom lawa tho ho na tha kan mo ti lampang ka soi khani ya poimo me ma sarkar chak le sarkar tha nei tur chuan department zong te hian indu rungot lawa mo in lo indu to rungot lawa ani po nge kan va biak ma sak ngotang ti rungot lawa ai ngai hlom na ne na in kom hawa soi hawa malak tlan hi angai le ani ti ka a soi hom je ber chu ni ya poimo mani hei kan thria tangin entiana nai zol khopui anga soi taila tho ho na tha le communication mu mal taka omangai na chu veng pakhata kong a chiari taka chia veng mi ten phun luaya entir na angena soi taila kong che da wangen am phun luaya chuan PWD in kong aron siam mam nal khop maya aveng mi te pon lom khop maya ai hun rei ta kong a chia sarkari min siam that chaka lom khop mai antia amai ro che kong aron siam mam zau chau emo kan ti atanga kar khat vel liam leka tu te na mo connection pipe am phum don road cutting anon ti le ngala road cutting mi pani pathum en ron ti chuan kong tha kha kan lai chele khan ni rongo te kan tlan nuam lo le ya kong sot le khuar te kalom le ai tiang ang chi te po hi communication tha hi angai mema kong anon siam thar chuan thanga chintal te chu road cutting te hi om to lo sela ti te khan anita mai ro chu PWD te PH lampang te po khang zong akhan communication mu mal tak a om kha ngai ni hemi chungchang hi hei pumal somzaw na soya poimo mema khala ya khakan del lokani chuan hand holding chungchang hi ania hei a minister te kan ni velo chung hian hand holding hi min papek dewa kan ho tu ten chu helai kan kalpui dan tura hi tlema zong han soilan anga in ka hria a kan officer then khatte director tele joint director ten en chuan meeting chum ni theu kan nei chuak to a department som pasari vela tira ha kan han rin lut zeta amara chu hei kan hriat angin MCC alo oma na ha kan thok nei theilawa ti chuan hei kumchan velo ral chole ta meya kan tinek naka kumin hi chu hemi a guidelines vel siam na ha kan du tok vel meyang a kan ti de uleka enton tur kha ommang silawa a hara ang reng viawa thil tak taka heti ha implement tur chuan chuwang chuan hun kan han du de uleka ti chuan ka tura soi manga kha chuanin hei ho tu pa a boi pui tu zinga khai pa ani awangin thil boi pui ngai neu guidelines boi pui ngai neu ti omawangin hemi hand holding policy mu mal taka function tur chuan kumin a hin chuan kan man don lo ati na kha ani deuh berin langa ngak lel view maila lo phur view to maila kom thar lam te po ngai mel te reu ni soi manga kha chuan tuna hian agriculture and allied sector ho khan claiming ka hain sorbing de ulek don ta a pilot ati anga ya wangin so yang khan ha in rin lut vek mela department tap taka kha atak taka khan kan thok tak man don chuang si lowa chuwang chuanin thil hi ambitious tuk lowa kan ti chine ro chu felfa taka kalpui hi a tha ang a ti ngai dan kha a oma chuwang chuanin khalaya khanin department a po agriculture and allied khan claiming ka hain sorbing de dona tu tenge ti chu soi tari lowila nakina mu mal zokin kan la soi ho tura ngai ta ila a tha in karinga ti chuan he han holding a hian moral reform hi biltel kan tuma a system a hian chulai kan han biltel dan tura chuan tun ma a kan lo kalpui to sorkama sa te lo kalpui to kha kan sei lo theilova NLP tel SCDP ang chi te a khan chuan freebies kan ti ang chi a thona thil sem kha tam ang reng viawa kha khati lo sham kan han tum a chuwang chuan he han holding a hi chuan project base ani don ani ti kha kan han soi masadu a tin chu lo le a chuan loan ani don ani ti kha kan han soi le du bokani chumi lo provision na omani chuan kalai kha sei zui lai lokela hetuna hand holding policy kalpui dan tura kalphung poimo deuh khatuna khana soya freebies ti je ka chu kan trevek nari no ma athlona sem athlona impact kha omwak don lo rul le tur ni lawa impact top kha om don lo sem top om don lo ati na khani de ta atuna kha chuan akal phunga danglam de ulek don ani tin lon ani don ti te kha ania
tiana soi poimo deuh chu moral reform lampang kha an ngai poimo don thu ka soi tlat me kha poimo a ril ru ngai tu ana kha adik masat ngai ni mo kan tum dan kan thlir dan kha adik khia ngai ni hei hian thil tam taka hong thei awangin an malak tum dan hi an tumangin kal thei tur angai la tuna a soi chena chuan le ruam an lo siam dan in chona that mel khop mai Chief Minister special package te a om le a omanga ani lawa chuan anol puina kan han kalpui tum dana chuanin project based le loan ani ti kha voinia hianin soi a tha in ka hria a chu tun ma a chonem kan lo e thina kha ma room de lek zok room ul silo kha kan ei thei tok vel nia kan share kha han in bar kan tum ani ti kha kan han soi du a that mel khop mai department hian nia kan local pui to then khata tuna kain han hold dan tu kain kai dan tura hian department hi facilitator tur kan ni ti kan theng hilang ti kalau de lak thina kan han sevel en hian ke ma ni kha atula ni chuan training le eng mote ngai ni chuan in kai tel lo thai lo chu ani te mewa amara chu enablers facilitators tur kan ni department chu ta chuan tu tenge kan kai tura chu kan ti chuan heti hian rom man na kan siama pakhana chuan primary producers farmers te individual le society angin kan kai dona apani le na a chuan entrepreneurs kan ti ho kha agripreneur an nemo khati angchi shim kha kan kai dona chu kan farmer le primary producer khan agriculture and life sector kha engeli akinga entrepreneur kha industry akeng dona chu ba ka chon tertiary sector a hianin mumal dewa kalpui kan duat chu hemi training ang chi le capacity building hi composerin kalpui kan tuma tu te po kha department an thang ani chuan khang ang kha mumal takin training le capacity building an nei vekanga kha ang willingness nei chau te kha kan kai don ani ti kha kan soi du a ti chuan chu ba ka chuan involve le tu ra chu bank so yang khan bank loan ani dona wangin bank hi an poimo dona tuna hian agreement turin kan draft a bank a hian kan thona kan kaltir meka SBI le rural bank le apex bank a hian tuna hian communication akal chho meka tu kar chwa hi chuan engem mote chu an lo ngai tu man kan ringa ti chuan an ni ne khan agreement mumal tak kan nei thei chuan helaya kal phung tura chuan department a khan project an ron submit anga chu a format a pok ha bank ne na kai nek don ta ka wangin bank format kha thui tak a man hal thei dona chu tiang tu chuan kan officer te pok hongai takin benga i an format ang chi te khalo zir lok thei ta ila ti chuan khami zul zui de lexi khan thil kha kan kal puyanga ti chuan helam atop khoka alo finance tu turte a khan du danan ne chin awangin chumi anga atira tanga kan in orient hal me kha orientation kan kal pui me kha a fin thakin kan han ring de leka ti chuanin kha department aron kalanga anani khan in lo boi puinga helaya kan farmer te le kan entrepreneur te tlan kwal vak lo de leka department atanga kai pui kha kan tuma bank dorte antana lo har sa a ti chuan heta benga kan official te list le department kan official te list ate po kha kan share anga te an khan bank ne kan thok ho dona ti chuan department a khan nodal committee an omanga achang tu minister na chair anga chuan chumi chhunga chuan search committee an omanga chuan tu tenge tha hei kan officer te kan department te an tha a kan han in engeni tractor china chuan lom om kati chu an department hi an ne hlom viawani ti hi ke chu ka mu dana ni a chu wang chuan akai tur om chi kai chang moi tap takan nei ve ani chu ang chi te chu an lo screen anga ti chuan khang ho kha engen heta hand holding team ti meila chief minister chen na noi hian Mizoram State Policy Coordination Committee an oma chung hawa chuan an ron the chho venga tiang khan an ni kha chuan ti vak tur an nei to don lo wa department na uluk takan lo en to kha chu ti chuan an ni ina an lo ti ve tur chu WKC omem thil double engemo omem ti ang chi te tin kan financial position te achang tu chief minister hoin an lo en venga ti ang khanin thil kha an han rom hananga khatianga oken ti to kha chu bank ka kan han submit anga bank ten ti khan om zenein hude ngei tu ranga beisei an ni ta a ti chuan khami azo che khan monitoring kha tel don ta chu ta chuan department officer te thok kha beisei an ni ta a chung te awang chuan bank po hian thui takhimin thopui du kan ring a chu ti rual chuan min thopui po an chak viau in kan hria a
achan chu kan duain ang to a tuna chuan loan rule that lo khan hlawa kan repayment a chia thina wangin bank chu to phok a chun sum dong ve thawan ni wangin repayment a thatanga ya chuti ang chuan ruam manna kan han siam china amar chu soyang khan hun claim na du dawanga kan la final mate he don ri lawani ti kha kan han soya ti chuan kan soyang khan a primary producer ngeni processing lampang industry kai noi le tertiary sector trading providers ang chi kha an dona kha ba ka khan hei ni china kan soifo kan conversion satana poimo chu cluster development ani amzor keni chuan zau policy kan ti a kha kha kan lu pianga ya ling road kan don zo zai te kha adam dot chuna chu cluster ani cluster kan lu pui zel lo chuan ling road kan pese ngai don lo akum le lo da an pem san zel don awangin kan pese ngai don lo wa chu wang chuan cluster approach kha tun ma central partnership sian command area development ti te po khatun ma khana ti to kha khat yang de kha wen ni theng hian ala relevant ma chu ta chuan zo zau le phai zau kan soya phai zau wa chuan WRC kan han ti mai kan khami le a che vel tlema a oi tlan rem lai de wa terrace le sang kham ngel khet zok ang chi te kha kan kalpui thei kan beisei ya tin thai po bu chok ni lovin khati ang engeni value nei thai ang chi ha kan lu pui chuan ngel khet zok kan lu pui thei kan ringa chumi kan ti nuwa chuanin tui pek te electric pek te kong pek te khan omzia nei ve to nga investment ating to nga tuna hi chuan shifting cultivation mo ta hi chuanin investment ating lo kan kong kan pek man le kan phur chu kha ain phaman thin lo wa chu wang chuan zau hi kan ngai poimo ma chu ta chuan department zong zong an lut khom anga tuna hian mun ni an en to a en dek dek an nei to a chu tiang chuan hun du de tu thil an awangin hun claimin alala de tura kan ngai chung ta chu han holding a hian infrastructure support te kha he chen chena kalpui kan beisei ani chuan khalai kha kan sei zui le lokang ania he shifting cultivation tun ma tranga kan pi le pute tranga kan local pui ram kan vata kan hala thai kan chinga akumalo thara mun tanga kan vata e khatiang re renga insona hun rei tak lo na ya lo ti thin kan nia hun rei takata kan ti thin ka tun thlek hianin shifting cultivation hi kan la ti char a thlak na tur hi kan la nei thei lawa kan ram ngo kan ram chang tha kan va chereu na selo tuk towa chu an tun thlek hian a ngong hi ala nasa zel don ni pon alanga ngo chereu lui thala kang cha trep kan lui lian te po fura lian de awaka ka tiang re reng khan ani chu wang chan shifting cultivation rim hi chu ti bo het da chu engwang po in ngai vena bo ji nge hiangai ni tuna hian hand holding policy an tum pakata chuan shifting cultivation ti bo het tum la te po ang riaw he tha ka tia alomom ka tia zau anga khoi mom khoma akum le in son to mai lawa nget taka khalai nom khom theina tur dan dan an tila chutiang chuan ma an la a ro man de pon siam ni na langa hetiang fek khianin zoram dung le wanga hian bo big ram zau khatiang ang kha nei theila chuan chumi hmuna tan chon sarkar tan ling road aso yang che khan pek lo olsa manga electric te po le thil dang rim te po omreng to tur in son lo tur ni wang khan sarkar tan po malak olsa mem don ni department thang tan po hemi hi tun naya aso yang khan a hlo thlin na le malak dan tur kha thil tam tak kha an han duan chho le han ro man ngai thil tele nei wangin ma la lok theilo ma sel an tu ma hi an tran huna chuan an soyanga kal thei ni chuan le kan ram malam huna tan po beisei na eng tak kai chuan ka mu amai ro chu beisei nga kal lo hloi ro chuanin a ho ve der thei thoni ti te po kha ni sela an thil pakhat ka soile du chu thai thar chung chang hi ania hei po hi subject har ang reng tak mai ani tu sarkar thaina angai poimo pakhat chu market driven economy kan ti a market a hili khai tong kumsum thum panga sarkar kan nei to a production area le land development ate eng mo hian hun kan mang rei to khat to lom bale chu wang chuan a market a hili tham ve tong chu wang chuan adang hi chu aro in tum chop mai yang adik che chuan kan farmer te hi scientist veka kan chu theyang ti hi kan vision le kan beisei ani chu tiang tur chuan market atanga tham kan tuma sum kan lo seng thon deuh ani pon an thora nuwa ani dona wangin tuna hian taimak
an chua viau to in kan ria lo la man fe so ti kan ria 100% kan lo thling lo ni pon ke ni chuan taima ka inzirtina system kan bil tel ringo tapo hi lo thlin ro pui taka kan chiar ani chutiang tu chuan thai thar le hi kan ngai poi mo khop me ya chutiang tu chuan in min fin chua kan officer tun ma tang experience nei tam takin omti kan ria ki ni hi kan ria da tlem beisei chuwang chuan min fin chua turin voinia hian kan han som chewa tuna hian strategy pathum kan neya pakhanna chuan tendering ani amaro chu kumina hian pathian zara hei tun karmasa zirtop khan tender hunber an kalpui in ka ria kan wat strenga chu an shal zo thia tenderin ma se an next hian na kumle hian chuan an thar hi an multiply na savio dona quintal noi somvel hi tuna hen rough estimate kan han nei ani data kan collect chhotan dona tukar chhovela tangin ti chuanin muma takin individual farmers an bank account le an aadhar card le chu mei ba ka chuan hemi enge ni an mani thlai tharzat turang chi estimated production ang chi kha kan la khom vekanga apps kan da anga ti chuan engzat nge expected production kan nei don ti kha kan ha shet nuwa khan ti khan nge ni agreement MOU pui tu ta kan dap don ani chu kan kalpui tum dan ani chung ba ka chuan kan hral thelo tak thu ta ti in a processing unit po hi pani pathum hi chu khoya mo hian chhop nga in kan ria chung ta chu tu na hen rom man kan siam chho me ka the ang tok chuan ma kan han la ve suyang khan hi samphai DC po aron kala khilam pangpo lo check te kan in te ti khanin district capital tina the kan zong em kan te kan zo chia lo ponin kan sum nei dan zirin enge maza thi chu processing unit as slice dry chin tala hi kan lo ti thei chuanin chu tiang chuanin voile khata hringa dem liam vek kan thei lo pon thui tak hi chu kan in manage ve thei meyang ti akha rom man kan han kalpui ani ti kha kan seidu ani ti chuan atop lam kan tayanga nisira ka soyang khan tuna hian subsistence economy tanga market economy lu kan tumna hian zaw policy kan ngai poi mo ka ti to kha khami ba ka khanin nichina kan PSC minister ron seizak rain water harvesting hi hei tuna po kan ria tlong aron pam lei thei lowa anu ta wangin chuwang chun rain water harvesting kan dam doi nei chuna ni ti hi kan chiana nga in ka ria chu ta chuanin vania hian a thei chin department tin te po hian kan office building te hian rotui khol hi malata ila tin chuba ka chuan hei community hall tiang chi te biak in thlengin ki ma ni mi mal in chu selo aluma ni ta sela khati ang khanin thaita pato pa rain water harvesting hi kan kalpui ngai ni sarkara kati PSC tui laka in khat pum hlum ringot lo de hian roman te po hi siam athul chhoveu na langa hetianga te po hian kan officer te thaito pa ma ni office hemi ngani flush toilet ang chi tal kan loin to del dan te po hi om lo mi ro tu chang hian kha kai mani chhe la thashen da kha lo mang ta ila thei to bi chua zel teng uti te kha kan sei ni chu ka lo me ma soi ka kan tu ni lo ko mi rain water harvesting chung chang hi poi mo ko maya in chung fit song pani belek a po hian rangwa hi han chi la atui don hian siamela ni khat lek ro sura po hian litarenga maza thi tlaman tlatani hi sarkar department lampang tan phei chonin thilar sami lo tur kha ni ya apoi more kan tu ni loka hei sarkar ina mala ka tumna hi hand holding policy entrepreneurship lampang te agripreneur te poninga tin tuna mi tam takena kan boipui so thing chongchang te ponia mi tam taken tuna yen khopui ami te pon ne thingtlang lama pa mun ranga chak le thlanga chim le mana em boipui lui luya na ke na hun na la khun lo thlenga nga export quality thon chuatlak thatak tak te kom rualin thatchi alo melmoi lo te po tam tak om ngei do na chung em boipui zui dan tur te po chu an ngei tu thu kha tu na kha na soya da that thei dan tur te le entin nge kan process ang ti chongchang te po kha an ngei tu te ni ti te soya eng po ni sela mi puin beisei na sang tak nen he hand holding policy an thira bultran thei ani thuai tur angai la angai tu te polten chak takin an ngai tu ngan bozi zel tur angai la he zoram mi pui teima le ni thokrim tak mo omzi anei don chuan sum alu don chuan mi teima tak te hian hlotlin na he ban kai policy mang hian an nei an lo chan te poi kan du ve me ma chu ten tur chuan a boi pui tu te angai tu te pol te le hemi ZPM lampang te po
hun taka ram le mi puita na an lo siam pe nge thene tur le thada ka man lak theina tur point du sakna kan hlan ani ti zong khani sela a beng var thla khop maya sarkar malak na tur flexi program poimo le kan thriat lar tak soi fiana khania angai thatu le en tu te pokan hlok ngei kan ring ani hang zong khania video en tu zong zong te chunga lom thu kan soye